Ndi nṋe Tabula Ṱavhanyedza vho thetshelesa mafhungo a tsedzuluso fhano kha Bellrun News. Nṋe ndi Fitsi Komal, mimbi wavho wa gospel vhane vha mfunesa vho thetshelesa mafhungo a tsedzuluso kha Bellrun News. Mafhungo karotshedzwa maremba. Ndo livhuwa vhukuma zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Rasaintsi u bva Anglia Ruskin University o ṱalusa tshaka dza sumbe dza zwikhokhonono zwi mangadzaho zwi ngaho zwiḓula zwi wanalaho Uganda. U ya nga bammbiri ya tsedzuluso yo gandiswaho kha dzhenala ya Zootexa, zwikhokhonono izwo zwo tumbulwa vhugalaphukha ha Kimberley. Dokotela Vho Alvin Helden, muḓivhi wa zwikhokhonono, vha ri zwikhokhonono zwa maṱari zwi ḓivhelwa u tshinyadza zwiliṅwa u fana na mavhele na raisi, fhedzi ndi zwiḽiwa zwa ndeme zwa vhunzhi ha zwiṋoni. Kha ngudo ntswa yo anḓadzwaho kha dzhenala ya Psychopharmacology, vhorasaintsi vha ri mbanzhe i a ita uri muthu a humbule zwithu zwi songo iteaho. Tsedzuluso yo rangwaho phanḓa nga Washington State University yo shumisa data ya vhadahi vha mbanzhe vha ḓana 2. A khou guma nga u rali mafhungo e nda vha farela one. Arali vha na mafhungo ane vha tama ri tshi a sala murahu, vha nga ri founela kana vha rumela mulaedza wa WhatsApp kha nomboro dza 083 316 0190 kana 083 861 2263. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Bellrun Brands i hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Bellrun Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.